Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala habibina Muhammed ve alihi ve ashabihi ve etba'ihi ila yevmiddin. Allahumme ya Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Gelê temaşama kerdun delalun. İnşallah Teala Allah Teala izin bidu bizni home ma öru dest pekin kitab ma Riyad Salihin. Bahçe salihun, bahçe merdumun holunu başun. Allah Teala wendiş ma khubuk inşallah amel marbak rahat. Bismillah ve bihi nesta'in. Mava Riyad-ı Salihin bab. Yani kısım. Desev poncas şeş kısım. Desev poncas şeş. Bab verin derhak ihlasu niyet. Babul ihlasi ve ihdari niyeti fi cemil amali vel akval vel ahvali el barize vel khafiyye. Yani hem nimte hem eşkere her hali khud, her durumu khud, vatayon khud, kelmayon khud, amelon khud yo bisulmona gerek ihlas khud daim qehome bikeru. Amel khud qehome bikeru. Yo çik zarra bikeru, kalbera bikeru. Yo kharqi homeni bu Allah Teala kabul niçin. Mesela Kur'an sure-i İhlas esta. Sure-i İhlas kanci sure va? Estaizu billah. Kul huvallahu ahad. Seydam yani alaqi ihlasu kul huvallah. Yani ihlas vercu bavari da. Yani Allah-u Teala yev. Anızı ihlas. Çünkü yani gerek insan var Muhammed teyine homer ma ibadet ken. İyyâke na'budu. Ana ayet-i zeste ya. Estaizu billah. Sure-i Beyyine ayet-i poncun. Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisine lehu'd-din hunafa'a ve yuqimus salah ve yu'tu zakata ve zâlike dinul kayyim. Baba ya kul huvallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Vaj Allah yev. Allah çeyev ihtiyacı çin ya. Yani honum gerek çin ya. Yev yardımkar gerek çin ya. Hizmetkar gerek çin. Haşa ni bavi pil ni gedeyes ni piyestu. Yani ihlas anava. Vertagi şeriki çin ya. Ana ayeti zayvonam. Yani von şuma ze Hristiyan. Çünkü sure beyine derhak kom sarı beyine bir khuvir sarı sure bahs Yahudiyon kana Hristiyanın kana lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikin. Çünkü en ehli kitabun müşrik haşa von gedehum est. Von melaike kenehum est. Ya da von İsa aleyhisselam lajhum haşa yani. Acaba ana ayet ve yani İmam Nevevi ana ayetlerde ana mana esta. Ana yo mesaj donma ey gele Müslümanın her daim bavari xwe pe kontrol tespit bikene. Yani doğrudur bunu ayet-i hadisun de homme vasa peygamber vasa fikir şema, amel şema, vate şema ayet-i homme hadis-i peygamber aleyhissalatu vesselam muvafık ya muvafık ni. Piyen ya pinin. Ayni ya aynini. Acarvan muvercüs peygamber şavet İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ki İbrahim aleyhisselam handek put şıkıt. Çı put şıkıtı? Çünkü ki homev teyne inşakken o teyne gerek homer ibadet bu. Çünkü mavon İbrahim Aleyhisselam çünkü ayetun minel müşrikin yani müşrik nif. Sure beğenidir avona yani Allah Teala en Ebu Cehil Ebu Leheb von en ki homer Beytullah Kabe İbrahim peygambere maramen Allah Teala von ne? İbrahim peygamber tevhid men la ilahe illallah. Acora bavari xwe ze home bekene. Homa çi tevr von o tevr biyareceğim. Ana beyned von se yana ayet poncun. Şımara ver ey Muhammed aleyhisselam ey ashab-ı kiram kıvvat ma ey gele Müslümanın şımara ver Allah-u Teala peygamber şahit yo şart şirauta. Liya'budullaha muhlisine. Yani teyne zarra homer ibadet kerdiş lehu dine. Din kıy homer kerdiş. Yani ki peygamber dua ibadet bena haşa. Ma yeşkin peygamber kul ibadet bek. Haşa. Hristiyan ki bir kafir. İbadet Muhammed tenakin. Hunafa, mani hunafa çinava yani fikru galet terk bekeni, puton terk bekeni ki Muhammed Teala teyna ibadet bekeni. Baba tevhid bavari desta, ihlas yoz amelon desta. Mesela Sure-i Hac ayet hiris Hud. Estaizu billah len yenâlellâhe luhûmuha ve lâ dimâuha velakin takva minkum. Minel müslimin yani. Minel müslimin.
Ma bavari art, ma va la ilahe illallah Muhammed Resulullah, elhamdülillah ma iman art. Allah Teala ve namaz bekin, zekat bedin, hac bedin, kurban sarı bebernin. Ki raşun kurbanın mesela yer ma kurban sarı bebernin. Allah Teala von şuma namaz kert, şuma zekada, şuma şi hac, şuma hande perişan bir rayira şu bu masraf kert. An amelon fıkı hume bikeni. Ya eşi hac millet vaj an merdum bir hacı maşallah ne? Kıhume. Millet vavaj hacı. Çuhul. Ama evaj ve millet vaj hacı ekya niyetçi ama kabul kenu? Ne? Len yenal Allah luhumuha ve la diyamaha. İnna a'taynakel kevser fasalli li rabbike venhar. Ma emruhum arca mesara birna. Peygamber aleyhisselam ve kum imkan yebevu. Hayvan sarı bibir ni birna an mübarek raşonet ve ni comi. Elhamdülillah imkan merdum ve imkan mes şu sarı birna. Ama vakt merdum kurban sarı bibir ve bizon an kurban ki hume sarı birna. Ya vavajen mesela insan vajı esarı bibir vavajen maşallah çim merdum yok comiyerdu. Ne? Ni bena. Bütün her şey ki hume. Ni gönye hayvanın ni göçt hayvanın ni rasen hume. Çina rasen hume? Ey şey yerfa'u ilallah velakin yenaluhu takva minkum. At-takvi kalb rasen hume. Şunu cihume. Bana bers. Acar amel maz gereka. Hem kalb ma hem amel ma kerde ma çımak bak gereka Allah'ı. Yo merdim amel kenu zaf veş namaş kün. Yani rej perşembe rej hafter dur rejip şinde von sünnetu hatta sünnet Davud aleyhisselam onca yo rej rejip şinde yo rej venu mesela ama ekvaj ve millet vaj maşallah çı sofiye ko holo Allah kabul kenu haşa acura mesela tarih İslam'da münafık ist şuma münafık şunavut münafık kom kalb ye homer bavar nikirdu kalb melaiketun peygamberun bavar nikird ama namaş kenu rejip şinde zeki xo donu ama bavari çenya ba Allah Teala der haqqen yundo madvon se Sure Ali İmran ayet 29 Estaizu billah Kul in tuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemhullah Vaj ey gele insanın ey gele Müslümanın in tuhfu ma fi sudurikum az zar şemada sineyon şemada vazim bilmene ve çeyo merdim nizon ev tubduhu yaz eşkara bekeni ve herkes bizon şuma ister benimle ister eşkara bekeni ya'lemullah kumzonu humazon yav merdim yonte şev namaş teheccüd bak çeyo nivin ciniye nivin gedeyi nivin ama Allah Teala rane zon eşkara ki ama yav merdimiz humanik yani khiravi bak Allah Teala ay zon şev tek mesela münafık vakt peygamberime damine şev ameni kun قصه کردنه خبردارش کرد و ما صحابون هنه پریشان بک ما فکریم بخرب ما باوریم بخرب ما تکن قتل بک ما تکن شهید بک حتی محمد علیه السلام علیه محمد علیه السلام ما کشی کافرون در تدر حرکت بکر الله تعالی ون ای گل منافقون حرکتون خود دقت بکن ان تبدوه ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله الله زون ان ayet muhaç hadis ma be hadisun hadisi ma verin. Demek ki İmam Nevevi vatse mesela şuma kitap Bukhari bu ne? Sahih Bukhari hadisa verin kunce şuma zon. A kitap Bukhari hadisa verin. Hadisun evvel ina hadisa mavune. İnnemel a'malu İmam Nevevi ana hadisarda İmam Bukhari's kitabı ana hadis sarı kitap edmişta. Niyet Niyetul mu'mini hayrun min amelihi. Niyet-i Müslümani amel yera daha zafira. Niyet mar mühima. Ana hadisi ma Hazreti Ömer rivayet kerda an emiril mu'minin. Emiril mu'minin yani min hulefai raşidin el hadiyin el mehdiyin. Fil Müslümanun Ebi Hafs. Yav kine Hazreti Ömer istedi. Nomeye çınav Hazreti Hafsa. Cini komya Peygamber Aleyhisselam. Hazreti Hafsa miyerde ay ben şehit Harbi Uhud'u yen Hazreti Ömer sahabin ruvun kenimidir bezevciyin. An adet yen ayrı. Ma çınyu ama adet yen bev. Mesela Hazreti Osman ruvun kenimidir bezevciyin. Hazreti Osman ne? Ya Ebu Bekir kenimidir bezevciyin çünkü ana dulment. Miyerde ay bir şehit ve vertalık nimun
von ne. Yem Peygamber aleyhisselam Peygamber kabul kön. Hazreti Hafsa wendiş ay nuştuş ay bevşma zoni. Arabi hem zonini hem nuştini. Hazreti Hafsa Ömer laş Hattab. Nom Hattab baviyo. Va işte hakkı çıkın laş uzze la şubu kwek yed rasm Peygamber aleyhisselam. Kale semi'tu Resulallahi. Me Peygamber aleyhisselam şunavt. Yakulu vaten. İnnemâ l'amalu bin niyat. İnnemâ l'amalu amel peçine de kıymet geni niyet. Ve innemâ li kulli mri'in ma neva. Komça amel könü niyet yeçine ve aygenu. Mesela yo merdum şu çarşı, şu suk. Mesela hakum buruş. Mesela feki buruş. Mesela frangi buruş. Peron hu gönü ni genu. Gön. Mesela yo merdum şu. Yavaş ez derd reşena ve merdum bin ki khubadma. Ni ben. Te çene buruş ver to peri kıymet için o te aygen. Mesela maş kıymetine kalem yo mesela maş deskal. Maş yani kana kalem reşena te vis kağıt bana ni ben. Ana kalem dest kağıt ya. Vis ni bana se ni bana. Yani her şey yok kıymet yestu. Kıymet maz cihom edestu. Allah Teala kıymet mahvoluk inşallah. İşte ve innema likulli mri'in ma neva. Ki her merdum çin niyet kerdi Allah Teala'yı donca. Femen kânet hicretu ilallahi ve rasulih fe hicretu ilallahi ve rasulih. Niyeti kum. Mesela manevi vaş vakt Peygamber aleyhisselam it. Ana hadis çam ya vatış ma sebep ayvaş. Sebep hadis. Ölüm hadis von vurud. Sebebi vurud. Sebep vurud hadis çinav. Von akım sahabın eziyetti, hakaretti. Hatta Hazreti Ammar, Hazreti Sümeyye ve Hazreti Yasir ben şehit. Tek sahabe ben şehit. Peygamber aleyhisselamın izin donaşıma eşkin şin Habeşistan. Çen sardıma Medine'ye tek merdim yen, şar Medine yen, ben Müslümanı, Peygamber aleyhisselam bon, ez izin donaşma şini Medine. Aka yo merdim şu Medine sahabe mal khu terkün. Handek pes hara vakton khavetiyo ki viraş ki khu terkün. Handek hayvan yest hayvan khu terkün. Gede khu terkün, cini kafir ise cini khu terkün. Her çi ve aşire khu terkün. Her çi var verdin pe cilon khu şun Medine. Her çi şun hicret. Aka yo cini est sahabe Ummul Qays teravon. Ummul Qays. Ana sahabiye kirama radiyallahu anha yo merdimiz estum. O merdum ana cini ra haskenu. Muhabbet cini vona eşine Medine ektemara hasken tizbi. Yani haddi zatında en sahabe merdum niyeti ye hicret çin ya. Müslümanı ama çin. Çünkü ticareti yok guriye beni perun veş genu. A cini vona eğer teni etidini zevjena. Oz mecbur monen be aşk ve şevk a cini dimaşın Medine vakşın Medine sahabe telefon muhaciru Ummi Qays. Muhacirun ilallah. Muhacirun ila Ummi Qays. Tamam Müslümanı ama sevabu hayri hicret nigenu. Çünkü ki Ummi Qays'e. Mafhum ki? Ana hadis o. Acır Peygamber aleyhisselam vonu. Femen kânet hicretu ilallahi ve rasulih. Hicret kom. Terk kerdiş kom. Yo şehir terk bu şu şehir ko bin. Bajarı ko bin. Ki home vo Peygamber vo. Allah-u Teala ecri mükafat yidon. Ve men fe hicretu ilallahi. Ve men kânet hicretuhu li dünya yusibaha. Niyeti kom hicreted. Yo perif kazançken. Mesela ör şarimaşın Almanya'şın Belçika'sın İsveç. Kaçınışın ve nehbe xabet. Hakikaten ben zengin yen. او امرأة ينكح يستك يو جني جن قي جني شني اجني در ماربرنين دنيا خير خو قلت اخرت فهجرته الى مهاجر اليه رني پیغمبر علیه الصلاه و السلام حضرت عمر ماشناسن نه گلی تم شام کردون گلی طلبیان فقیون صحابه ضعف مهم ان کتاب وقت مونين ما آیاتون ونين ما حديث بيغمبر عليه السلام ونين أنا حديثكم من رواية كرت أصحاب كرام رضي الله تعالى ما يبحث ينسكين حضرت عمر كم حضرت عمر كي بيغمبر عليه السلام أجمد ما يو بيغمبر ببني أز عمر بن خطاب هنا مثلا شارع صحاب مسألة دستي واتي يو قرآن الكريم يو بين بشته موافقة عمر بن الخطاب يعني واتي يو قرآن يو فيجوا هنا يو صحابكم her daim
و بوقت بسلمانون قوت کرد بخلیفه انا جه خود نینش رو شو نیکوتنه را شن میون بسلمانون گرین وقتی درد سخنتی پروبلمی کن بسلمانی است از حل بکری هنه صحابه که پیل منافق ترى زاف ترسمي منافق أنا حديث مادين عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها خونم پیغمبر چته ماوا دادی مایا ماوا أمهات المؤمنين خونم پیغمبر مایا بسلمونين دادی بسلمونين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها نیز زوجيوا وني عربي ون أم عبد الله دادي عبد الله ماي عبد الله يعني عبد الله عبد همي أما أنا مجازا ماوني خونم پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم پیغمبر مرا 10,000 زياد حديث روايت کرده 10,000 زياد حديث روايت کرده يعني هوت حف صحابه استي المكثرون ون علم حديث تلفون المكثرون يعني 1000 زياد حديث روايت کرده يعني تك صحابه مثلا حضرت ابو بکر 114 حدیث روایت کرد اما حضرت عایشه 10,003 خود تنون را یوا وقت پیغمبر ما در زوجیاوی عذاب وی یعنی ورجو نی زوجیاو حضرت حاتیجه دادی ما مقربون همه یعنی راضی مثلا ورجو زوجیاو اما حضرت عایشه نی زوجیاو ماشاءالله عاقلمند وی هیچ آیا کردی ضاف زکی بی و حدیث همه ازبر کردنه و قال رسول الله و پیغمبر اسلام واتو یغزو جیشون الكعبه یو وقت ینو تک عسكر هجوم کن مکه کعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض یو جائز طرفهم بيداء وقت بين اوجا يخسف باولهم واخرهم همشن بن عرض قالشين كن بن عرض قالت حضرت عائشة قلت يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم يا رسول الله سنين هم عرض قالشين شن بن عرض يعني الله تعالى ينال عذاب كنو انقر سني بنو سبب وفيهم اسواقهم تك مردم كوت ميون ين وقت ماز يندش بك ما يو تجارت كن alver ما كني بي كني ما تشي جني رشني ومن ليس منهم ياخد تك مردم بالزوري كوت ميون ين asker hocasın başmaz gerek bir ma ama Allah Teala hemen ceza donca art kalışın mavaş şun ben art sini bana tek masum tek hakikaten günahkar قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم راشتا صارر بيني بتون همه عين الله تعالى جزاء دون إذن بن عرض ثم يبعثون على نياتهم أما وقت قيامت وقت محشرت همه بي نيتين چنا و بي نيت وحشر بني يعني بي چن نيت شي اوجا الله تعالى بي نيت حشر كنو أجر قلب أنا حديثة فيرين كم مرة رواية كردا بخاري مسلم حديث دون الشيخين يعني يو حديث وقت مادي أفا متفق عليه بخاري مسلم ماني بزون بات قرآن أنا حديث كتابي أنا كتاب حديثون يعني أنا حديث ظف مهمة ما يقول وش أزبر بك إن شاء الله متفق عليه كي همي تاريخ الدور خربيو مثلا او سوره الى في الم ترى كيف بحث كانوا سوره فيلد او مردم كافر وقت ابشون را الله تعالى بابلون شراوين هلاك كن اما وقت بسلمانه كي همشون را وما تعالى بابل نشراوين يعني بسلمانون كي همشون را كم شورا مثلا يعني عجبا حديث بحثين كلمه نيزون وقت پیغمبر ماشن دنیا خود بدلننو وقت صحابيون جن 4 صحابي ابو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم بين خليفه وقت ينزل پیغمبر ما عليه السلام هنا عصر سعادت ما بون چيكو هول وقت ان صحابه شني زي حجاج ظالم ما بون تك ضعف ظالم ين مردم بسلمان ضعف ظالم ضعف بسلمان قتل كي كم يفرندنو عبد الله بن زبير شار حجاز چاو گلي طلبين ماني بزون حجاز مكه ومدينه رمضان سه حجاز چاو مكة مدينة ير بيعات كين بين خليفة بسلمانون لا عبد الملك بن مروان حجاج فين دون حجاج ون بيتيا وان تساكن بك وان عبد الله بن زبير قتل بك حكم وبفما هركس ومد ما بيو عبد الله بن زبير كعبة دو
ان حجاج ظالم قاتل mancınık şıma şınavut mancınık. Çi erzin ver hücum ken ki home şonra. O kas zalim. Yani va tarih sahabon dema tabi'unet ba am garibi. Yani Allahümme hafizna ya Rabbim. Ama Allah Teala'nın helak ke, helak ni ki yani dünyat. Demek yani hadis hemen yom ya cemaiz bezon inşallah. Ya hadise peyin mavaj an Ayşe radıyallahu anh Hazreti Ayşe ramiye rivayet kerdiş ve Peygamber vat la hicrete ba'del fethi velakin cihadun ve niyetun. Ana hadis ve bu tamam. Yani Allah Teala ma merdumon ko kalp ve niyet xo qiddim xo kir ve inona bak inşallah. Kalp ma safi biko, zar ma qi xo biko, amelin ma qi xo bikiro. Çünkü yo merdum qi peron, qi mal mul, qi şan şöhret, amel bikiro, şimdi homi çıkız nivine. Çünkü Allah Teala muntaqi şan şöhret ke millet maşallah trava aferin te çepik ker. Yo merdum vaj tevaj ev bir alem ihtiram kert, tepe niyet ke astrami vatış. Yani acır Allah Teala teyine ki iyi amel kerden bar nasip kör inşallah. Geli temaşa kerdon mami benami xo yo daha makadnen inşallah. Allah Teala şmara razı bu selam humi rahmi humi şuma deribu şuma serbu.